Florida Panhandle really kam a minung pasiri may thalka antong March thani kulinikwa khan college sanghak chan ha chu Florida Panama City Beach vainom ding in an kali chukam hun a chun minung pasiri may thalka antong tia thai asi minung puthum chu in chunga ka an si minung punhi chu in leng lam lai a ka antong chun minung punhi tu chu lam kam a ka an si Hi thil achan tlompala Florida Highway Patrol le Panama City Beach Pulik na chu bom hal an si asina in vantat a anun nak himdi hi thil hi midang an umlo deuh nak hmunma Thomas Drive a achang mi asi hi rong a pulik ni Mobile Alabama e David Harmichael Daniels kumkule kumni chu solphot nak in an tlai chang asina in thil sining tak tak chu an thla lo may thalka atwar mina hi Alabama A&M University Shanghak Chadeu an si kumkul in kumkul le kumni karlak deu an si phone tia Bay Country's Reef Office ni zarpani a khan achim hi chunga hin cheukhat chu voini tiang in may thalka antong I chizung a kalpi chol an si manung pathum hi zual hmangai mi zong an si I adang pathum tu chu may thatlai an pan kau chun apasiri nak tu chu pumhlai nak hunma a an cha I zai alo bal an chim thai ti lo chun atu I achang mi thil hi batak te in an cheklai leo asi Keith Curry ni hi ti thi chhualeng mang nak hi batak te in kan dau chan asi chang manung pasiri chunga athi mi an umlo chu kan van atha tok tia achim sap Panama City Beach really kama hin March thale February tha chunga minung million paruk thrang ni an raklon nak alar ngai mi hunma pakhat asi the spring break capitals of the world ti zong a min pek arak sipa hikam hun a hin manung tingkhat le thongkul thrang hunma an khornak zong asi kemak min cho Lydia Ramthabar kasi